Šta ima? Kako? Kako ste se? Ovo je to. Kako sam se? A ovo sam... Ovo sam mora malo izvoditi. Gledao sam odliš. A ovo ide na godinama, jel? Evo, tu će ti vrata, tu su vrata i tu se može sići. Kuda čaj zastati? Ti ćeš imati i ova vrata, i ovdje će ti biti vrata, i bit će ti vrata. Ja gledam se, maketa ima ovo. Ja sam izdužio bosansku arhitekturu koliko sam mogu. Ne bi dobili to. Ne mogu ja praviti timsku gotiku. Ovo će još ići gore. Još ono gore, još ide krov. Nije. 2 metra ide. Još gore 2 metra. Još 2 metra, pa ne. Ali dobro je to. Ovo je snijemo. Ovo, sigurno je to u nebu. Voda ne izlazi. Voda ne jedno. Rozovu kafiju i tamo 10. Probat ćemo i na probi ćemo zadnji dan kad bude dan prije. Ovo ćemo na licu mjesta da govorim. Ne, on će izići za kulisa i iziće u mraku. Ima ja plan napravljen. On će izići u mraku. Ali ako izlazim na ova vrata, onda se svjetlo tog momenta pali. Jer da ljudi vide kapiju. To će biti kad budeš izlazio na nekom vodu. Ali početak koncepta. Uvod, ti stojiš na mostu i jedno se samo pali top na tebi. A bravo. I ti si u maglu. To je početak. I teče minjače. A dok ti budeš menjao most, znači onda će se pojaviti sa nekim ljudima. Či se možemo šta? Da. Može mi se gost pojaviti na ovo. Reke li čuda da se desi, a? Molim. Evo me u Zenici. Ja sam došla mi ekipa iz Zagreba, iz Sarajeva, Tuzle, pravimo Binu i tako dalje. Pa gledamo, pa Bina se pravi za Zagreb. Pa je gledam, evo već peče pri kraju, pa super. Dobro, ajde čujemo se. Ajde, čao. To je to više. Odmah. Mahira. Ovo je bez... Ma ovdje još, a ovo će biti rijeka, teče se. Prava voda. Evo rijeke, evo, aha, dobro. To je to. To su pozicije kako će biti. Sada imaš još i ovdje, kako još čini? Ima dođi. Ovdje još. Sada odavde idu ovi drugi elementi. Da sad ide čitava, znači ovi... Kulisa ide, znači... Dobro znam, ima odavde prema vamo. Jeste, ovamo ide isto, znači kao što je ovo ovamo. Da bude bude prazan. To nismo ni mi ovdje... Kari nije završio ovaj. Tako da i ovdje... Samo nije na maketu postavljeno, znači ovo se nastavlja. A dobro, sad ću ja tu početi. Mogu i ovdje, ali evo, to je recimo nekakav nivo... Daj, samo zaokreni ovo, da vidim odnos benda. S koje strane, ovako? Znači ovo sad praktikabli voj koji će... Bubnjar će morati ići preko vode. Da li bolje? Ja bio sastav, ne malo... on je prvi izlaz. Pitanje je prvi. To što mi treba napravimo, prikaz javio ovdje vode. Znači, korak vremena 70 kubika će proteći minetski.
neće biti ova varijanta, jer hoću da ima čitav vrijeme protok. Da ne mogu ulicom ti proći.